Yo, siyamthanda abazalwane uJesu. Njalo uJesu muhle ngaso sonke isikhathi bazalwane. Hey, ngiyabonga phela bengathembi ukuthi ngizofika lapha phambili. Ngiyazibona ukuthi hayi kusho ukuthi intshumayelo iyangena nokuthi uNkulunkulu uyasebenza empilweni yabazalwane. Namhlanje ngizoshare something very important. Ngizoli remind abazalwane bami, ngizonigqugquzela njalo ukuthi uNkulunkulu muhle. Don't give up nanoma kuthiwa izinto zakho azihambi ngendlela. Just wait for uNkulunkulu ukuthi ayenze intando yakhe. Ngizocela ningivulele Exodus chapter 14 verse 14. Ngicela onencwadi yesilungu angifundele. Exodus chapter 14, verses 14. The Lord said, Chapter 14, verse 14. Yeah. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Bazalwane, siyasazi story sabantwana baka-Israyeli. Akade beku bondage, beku captivity for more than 40 years bazalwane. Kodwa uNkulunkulu azange wabalahla. So namhlanje bazalwane isihloko sami sendaba ikuba trusting God in different times. Yebo bazalwane, trusting God in different times. Ungathi wena mawubona ukuthi izinto zakho azikulungeli noma usebunzimeni, uhle uzitshela ukuthi hayi mina ngiyangala ngisathandaza. Oruzitshela ukuthi mina hayi ngiyaphuma endlini kaNkulunkulu. Akufuneki njalo bazalwane. You need to stand still. uNkulunkulu ukhona. Uyazi ukuthi wena umntaka kaNkulunkulu and God will fight for you bazalwane. Ngilapha namhlanje njengoba singabantwana bakaNkulunkulu, ngithi kunaba abadlule ezimeni ezinzima or ezibuhlungu bazalwane bami. Don't give up. Please ngiyalicela. Ngiyalcela bazalwane noma ubusensizini okwesikhathi esingakanani. Tell God. God will reply you one day bazalwane bami. Amen bazalwane. Amen ngoJesu wethu. Hayi ngathi akungeni kahle bazalwane, izandla ngathi zincane. Amen bazalwane. Amen ngoJesu waseAkhi. Amen bazalwane bami. Hayi muhle uJehova bazalwane. Angiqeda ngabazalwane bami. So ngisho ukuthi khona uNkulunkulu bazalwane la kwesakho isimo okuso noma obhekane naso bazalwane bami, God will fight for you. God will never forsake you bazalwane. Singabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu usithanda sonke bazalwane. Ngiyali reminder ukuthi noma kunzima noma kumnandi bazalwane, i-first thing ongeke uyenze empilweni yakho yikulahla uNkulunkulu bazalwane bami. Ngiyalikhuthaza bazalwane, siyazi la abaningi hayi ukuthi sonke noma siza la esontweni kumnandi. Hayi kukhona lawo ama-hiccups, namhlanje uyathola la kubuhlungu, namhlanje uthole kumnandi. So hayi for me ngimile ngaphambili kweni bazalwane ngithi ngiyalikhuthaza bazalwane bami. I'm just here to remind you bazalwane bami abahle ukuthi uNkulunkulu uyohlezi enguNkulunkulu wethu. No matter what, no matter situations or difficulties that we face in life, uNkulunkulu uyohlezi nathi bazalwane. Ngiyabonga. This is what I have today.